Psalm chapter 17, basahin na to ang last three verses, 13, 14, and 15. Psalm 17, verse 13, 14, and 15. Kung nanasa, amen? Tanaman ng dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Psalm chapter 13, English yun na. 17, verse 13. English yun na. Visaya, ikaduha. Arise, O Lord. Disappoint him. Cast him down. Deliver my soul from the wicked, which is thy sword. From men which are thy hand. O Lord, from men of the world which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure, they are full of children, and leave the rest of their substance to their babes. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Kung nakabisita ka sa Dumaguete, murag nakadungo ka si Brother Debovo, nag-story ka ba niya nga verse. Every time I go there, he talks about that verse. I think that's his life verse. Verse 13, Bisaya. Barog o Ginoo, pakyasa siya, ihulog siya, ipalingkawas ang akong kala, gikan sa dautan, nga mao ang imong espada. Gikan sa mga tao, nga mao ang imong kamot. O Ginoo, gikan sa mga tao sa kalibutan, nga nagbaton sa ilang bahin, din niining kinabuhiya, o kang kinsang tien, imong gipuno, pinagi sa imong tinagong nga bahandi. Sila puno sa mga anak, kung nagbilin sa uban, nilang kaptangan ngadto sa ilang mga bata. The key word in that verse is nagbilin. Nag-istorya siya kabayan sa mga tao diri nga dautan pero nag-uswag diri sa kalibutan dato na, and it says you fill their belly. The idea of mura kang Diyos na naghatag nila daghang bahandi. But the key word is nagbilin. Kung mamatay sila, mamatay gyapon dali siya modala sa yang bahandi. Everybody dies, ang kwarta way pulos kung patay na ka. So, dali ta kilala mabalaka, nga naman ang Diyos nag-bless kaniya. Murag dali ang Diyos nag-bless. Daghang tao dato na, pero dautang gyapon. So, yaw kabalaka gabahin sa mga dautang nga madato, ang Diyos magatiman tanan niya. Pon mamatay siya pod pareho sa tanan. The key word, they leave. Nagbilin sa uban nilang kaptangan ngato sa ilang mga bata. Why do they leave it to their kids? Kay namatay na. Nobody lives forever, bisan dato na. Verse 15. Mahitungod ka na ako. Ako mo sudong sa imong nawong. Sabta niyo, sudong, tutok gayod, di ba? Musudong sa imong nawong, diha sa pagkamatarong. Ako matagbaw sa diha nga ako mamata, uban sa imong pagkasama. So my message tonight is, it's a question. God, is this your hand? Ginoo, kinit ba ang imong kamot? God, is this your hand? At the end of the message, you will understand the title. For now, magamputada yung kumumakalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you fill me with your Spirit right now? Would you empower me as I bring the truth that you've given to me? Thank you, Lord, for your guidance last night, your clear guidance and where you wanted me to go with the message tonight. Now, Holy Spirit of God, would you please use me, empower me, put your hand upon me in a special way. God, I cannot preach in my own power. I would not want to try. Please, God, bless the message right now. Work in our hearts. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Let's read the verse again. Aron makapokus na ta. Psalm chapter 17, verse 13. Kung nasa, amen? Arise, O Lord, disappoint him. Cast him down. Deliver my soul from the wicked, which is thy sword. From men which are thy hand. We'll stop there. Basaya. Barog o Ginoo, pakyasa siya. Ihulog siya. Ipalingkawas ang akong kalag gikan sa dautan nga mao ang imong espada. Gikan sa mga tao nga mao ang imong kamot. Now, unsa giyastoryahan ni David dere when he says, the wicked which are thy sword. Ang mga dautang, or I think it just says dautan, nga mao ang imong espada. Nakastorya sa Diyos, si David nag-ampo dere. Let me give you the background very quickly of the chapter. Dere sa Psalm 17, nag-start ang chapter si David
nagistorya sa Diyos sama nga na siya sa hearing, atubangan sa judge. If you read the beginning, he says, hear the right, O Lord. Meaning, Ginoo, ikaw maghuhukam, kinahanglan ka maminaw sa saktong, sa kamatuoran sa akong kaso. Hear the right. So he's talking like he's in a courtroom before God. And so he's talking about na siya'y mga kaaway, nga doubtang, nga nagsulay mo guba sa iyang kinabuhi, nagsulay mo patay niya, magsulay. All through his life, David had many enemies. Sa wala pa siyang hari, si Saul, naggukod niya, nagsulay mo patay niya, humanga siya ng himong hari, napailaing tao nga nagdumot niya gihapon. And then of course there's Absalom and all the different battles David experienced in his life. Para nako, Psalm 17, wala pa siya nakasala uban ni Bathsheba. I don't think this is after that sin, and I'll show you why in a minute. I think it's earlier in his reign. And in the beginning parts of his reign, Basin. But either way, that's the story we're dealing with. So David is praying to God, nagkampara sa iyang kaugalingon, nga to sa mga dautan, he's saying, God, kabalo ka sa kamatuoran, sa among situation dire, kabalo ka nga silang dautan, ug akong matarong, o Ginoo, kinahanglan ka maghukom sa akong kaso. That's Psalm chapter 17 in a nutshell. But interesting is this statement. David says, deliver me from the wicked, which is it R or is? Let me read it here. Which is thy sword. So that is singular, not mga. Ipalingkawas ang akong kala, gikan sa dautan nga mao ang imong espada, gikan sa mga tao nga mao ang imong kamot. So what is David talking about? Well, he's saying, God, he says at the beginning of the verse, arise, O Lord, disappoint him, cast him down. He's saying, Ginoo, ayaw mo tugo nga ang dautang tao mo uswag diya sa iyang plano bato kanako. Don't let him succeed. Cast him down. Pakyasa siya. Don't let him win in his efforts to destroy me. God, you know I'm your man. Kabalo ka nga ako ang gipili ni mo nga mahimong hari diri palihog. Pakyasa siya. Pakyasa kung kaaway. Pakyasa ang tao ang dautang tao nga nagsulay mo guba nako. But what I want to focus on is that strange statement. Deliver my soul from the wicked, which is thy sword, from men which are thy hand. What does that mean? Ang dautang nga mao ang imong espada, ang mga tao nga mao ang imong kamot. What is this talking about? Here's what David is saying. Here's the truth we need to understand about this verse. Our God, watch me now. Our God is so great. Our God is so wise. Malamon gayud. Our God is so powerful. Gamhanan kayo. He can use even the wicked to accomplish His purposes. Makagamit siya sa mga dautan aron mo patuman sa iyang kaugalingon mga katuyuan. God not only can use Christians like us who say, Ginoo, ang tanani tugyan nako ngana nimo. I can't say it. What is it in the English? All to Jesus I surrender, all to thee I freely give. I lost the Messiah. Nawala gayud. Whatever Brother Michael just said, cannot gayud. But God not only can use those who surrender everything, say, God, I'm going to follow you. Watch now. Ang Diyos makagamit sa kinabuhi sa mga daotang tao nga nakigaway batok sa Ginoo. God is not limited. He is not limited by our willingness. No matter what we do, He's going to use our lives some way. Ang Diyos makagamit sa dautan aron mo patuman sa iyang katuyuan. Think with me for a minute. It was God's plan for Jesus to die on the cross. But He used the wicked Roman soldiers to do it. He used the Pharisees and scribes and high priests. Now, it was their choice. Nagpili sila. Dili ipugo siya.
Ipugo sila sa Ginoo. They had a choice, but God knew their heart. And he said, those are the people, I know they're wicked. I know that what they'll decide, I'm going to use them. Do you remember the story of Pharaoh? Mainom mo sa story ni Pharaoh diya sa panahon nga ang tao sa Israel, ang nasod sa Israel na dito sa Egypt, mga ulipon, mga slaves sa Egypt. And ang Diyos nagpadalat ni Moses ngato ni Pharaoh, and he said, Pharaoh, let my people go. And si Pharaoh naggahi sa yang kasing-kasing, dali siya nagtugo, di ba? Gahig ulo gayud si Pharaoh. He hardened his heart over and over. What's interesting is the Bible says God hardened his heart. That doesn't mean God controlled him. All that means is God said, here, you want to be stubborn? I'll help you be stubborn. He wanted to fight God, and so God said, okay, I will help you be supernaturally stubborn. God never overrode Pharaoh's will. He didn't want to obey God. You understand? Don't ever get confused. Oh, ang Diyos nag-control niya. No, ang Diyos dili mag-control na to. But if you decide to fight against God, sometimes God says, I'll use you special. Look what God says about Pharaoh in Exodus chapter 9, verse 16. Exodus chapter 9, turn there. Exodus chapter 9, verse 16. Pharaoh did everything he could to fight against God. And look what God says to Pharaoh in Exodus chapter 9, verse 16. Exodus chapter 9, verse 16. Kung nana, say amen. Amen. And in very deed, for this cause have I, this is God, nag-istorya siya ngato ni Pharaoh, have I raised thee up, for to show in thee my power, and that my name may be declared throughout all the earth. Og hinuon alang niini nga hinungdan ako may pabarog kanimo, aron sa pagpakita diha kanimo sa akong gahom, ug aron ang akong ngalan mapadayag sa tibuok yuta. Here's what God's saying. Pinaagi ni Moses ngato ni Pharaoh. He says, Pharaoh, I know you. Kay lagayud ko nimo. Kabalo ko sa kagahi sa imong kasing-kasing, ug gahi gayud ka sa ulo. O kanang maong rason ako nagpili nimo og nagpatas nimo ingon nga hari sa nasod sa Israel. I raised you up aron ako makapakita pinaagi kanimo nga ako mas gamhanan kaysa tanan mga Diyos sa Egypt. He said, I'm going to use you, wicked Pharaoh. I raised you up because I know how wicked you are, so that I could show my power through your stubbornness. May I say to you tonight, listen to me. Ang Diyos makagamit sa imong kinabuhi kung ikaw makig-away alang kaniya or batok kaniya, He can use your life. I think that's wrong grammar. It's not makig-away batok, but you understand. You listen to me now. No matter which side you choose, God's going to use your life. May I suggest that you fight for God instead of against Him? I would rather be Moses than Pharaoh. Mas mayo pa para na ako kung ako si Moses nagtindog sa daplin sa Red Sea, nakikita sa tibok kasundalohan ni Pharaoh namatay sa Red Sea. I think Pharaoh died in the Red Sea too. I can't say for sure, but I think he did. Because the Bible says not one escaped, and I think he led his army. I'd have to recheck, but I think namatay si Pharaoh pod. Dili ko makapruweba basin, but I think so. I would like to suggest you fight for God instead of against Him. Because either way, God's going to use you. Either He will point at your life and say, kini ang resulta sa pagrebelyoso, pagkamasukihon. Sa pagkamasukihon, batok nako, He will use your life as a bad example or a good example. Kini ang resulta sa pagsunod nako. But He's going to use your life. Are you listening? I would rather God use me. Let me say this again slowly. I would rather God show His power in my life by blessing me, not breaking me. Mas mayo pa lang ka na ako ang Diyos mo pakita sa gugma, pinaagi sa pagpanalangin ka na ako kaysa pagbungkag ka na ako. Nagpanalangin siya ni Moses, nagbungkag siya ni Pharaoh. But He used them both.
Kitang tanan kabalo sa story sa Red Sea. Nga naman, tungod ang buwang nga Pharaoh, nagkukod nila nga ato sa Red Sea. O naghatag sa Diyos sa oportunidad, mag-abri sa Red Sea, dayon nag-close nga ato sa mga Egyptians. Let's go back to our text verses. So what we're saying, let's read it. Psalm 17, verse 13. Arise, O Lord, disappoint him. Cast him down, deliver my soul from the wicked, which is thy sword, from men, which are thy hand. Throughout the history of the world, God has used wicked people. Many times, and what it's talking about here is he used one group of wicked people to punish a different group of wicked people. Diba? God used Pharaoh's life, but many times we see God using wicked people as the sword in his hand aron mohukom sa laing grupo sa daotang tao. Pangatana, kinsa gigamit sa Diyos sa paghukam, sa pagsilot sa Northern Kingdom of Israel og nagdala kanila ngadto sa pagkabinihag. Unsay nasod gigamit sa Diyos para sa Northern Kingdom, the South, Northern. Assyria. Now I have a question. Matarong ba ang mga tao sa Assyria? Dili kayo. They were some of the most cruel people to ever live. Wala gayud sila kaluoy. They were vicious. Nairason nga si Jonah nagdumot gayud sa tao sa Nineveh, kanang capital sa Assyria. And everybody hated the Assyrians. Pero watch now. Nga naman ang Assyrians gigamit sa Diyos sa paghukam, sa pagsilot sa daotang tao sa Israel. Watch now. Because for a little while, those wicked men were the sword in God's hand to punish his own people. Saptan ninyo? Sila ang mga daotang tao mao ang espada diya sa kamo sa Dios nga gigamit niya sa paghukom sa iyang kaugalingon mga tao nga daotan na. Say, but Pastor Mike, that's not fair. Sila daotan pud pero sila ang nagsilo sa uban. Oh, yes, pero sila pud gisilotan. Kinsa gigamit sa Dios sa pagsilot sa mga tao sa Assyria? Anybody know? Nope, you're skipping one. Babylonians. Now, were the Babylonians good people? Mayo ba sila? Butan ba? No, they're probably just about as bad as the Assyrians. They're maybe a little more civilized, but just as brutal. Walay kaloy. It was the Babylonians sa nag-conquer sila sa Jerusalem. Nagsulod sila sa Jerusalem ug nagkuha sa gamay nga bata gikan sa ilang mama, nagsaka sila dito sa top sa paril ug nagbuno sila dito sa mga nabungkag dito sa mga bato sa ubos. That was the Babylonians. But God used them. Watch. They were the sword in God's hand to judge Assyria and then Judah. Pero sila pod gisilotan. Kinsa gigamit sa Diyos sa pagsilo sa Babylonians? The Medes and the Persians. Kinsa gigamit sa Diyos sa pagsilo sa Medes and Persians? Nope. The Greeks. The Greeks. And then the Greeks empire nabungkag tung namatay si Alexander. But watch, here's the point. Watch now. All through the Bible, we see it over and over. Sometimes, ang Diyos mo gamit sa mga daotan, ingon nga ang iyang espada sa paghukam sa uban. And that's exactly what the next verse means when it says, from men which are thy hand. Oh, it's still talking about wicked men, just like the previous verse. And it says, they are your hand. What's the difference between punish somebody with your sword or your hand? Masakit ang sword. Okay? I use my hand to spank my child. I do not use a sword. Unless they really deserve it. But you see the difference there? The hand kanang disiplina. Ang espada paghukom gayud. But both ways, God uses the wicked to judge or to discipline other people and often His own children. Many times, ang Diyos mo gamit sa daotang tao nga magdisiplina sa iyang kaugalingong mga anak nga wala nagasunod niya in that time of their life. Let me find where I am in these notes. Here we go. Let's go back and look at verse 14 again.
Tanawang verse 14. I need to flip back because I've lost it. Here we go. Verse 14. Nope, we need to look at verse 13. Verse 13. Tanawang verse 13. Kung nasa, amen? Amen. Arise, O Lord, disappoint him. Cast him down. Look at the next three words. Deliver my soul. Deliver my soul from the wicked, which is thy sword. From men. So deliver my soul from men, which are thy hand. So David says to God, God, palihog, ipalingkawas ako, gikan nining daot pang tao nga maong imong kamot, nga maong imong espada. He's saying, don't punish me through these people. You say, well, how do you know that the hand means discipline and not blessing? Because the same hand that gives a blessing also gives the discipline. Diba? No, a sword, that's pretty much used for hurting. But the hand can be good or bad. How do we know that? Let me show you another verse. Psalm 39, verse 8. Here in Psalm 39, I believe David had sinned. I don't believe he had sinned in the story surrounding Psalm 17, but I think he'd done something in Psalm 39, verse 8. I don't know if it's the great sin with Bathsheba and Uriah. What ko sure? Psalm 39, verse 8. Pero naay sayop sa kinabuhi ni David. Psalm 39, verse 8. Kung nasa, amen? Amen? Deliver me from all my transgressions. What is a transgression? Paglapas, sayop, kalapasan is probably the way it's translated. Make me not the reproach of the foolish. Ipalinggawas ako gikan sa tanan na kong mga kalapasan, ayaw ako himuang nga mawang talamayon sa mga buwangon. I'm not 100% sure what the background is here, but he says, deliver me from my transgression. What does that mean? Nashay sayop. I don't think it was the big one, but there's some kind of a mistake in the background behind this psalm. Look at verse 9. I was dumb. That does not mean stupid. It means among. I was dumb. I opened not my mouth because, watch now, because thou didst it. Ako kaniyato amang. Ako wala miabli sa akong baba. Tungod ikaw ang mibuha niini. Ikaw ang mibuha sa unsaman. What's he talking about? Look at the next verse. Remove thy stroke away from me. I am consumed by the blow of thine hand. Kuha ang imong hampak gikan kanako, ako naut-ut pinaagi sa hapak sa imong kamot. Just like a parent used their hand to give a spanking to their child, God had given David a spanking. And David said, I am consumed by the blow of thy hand. So when we see the idea back in chapter 17, makita na to, he says, the men of the earth, or the wicked, the men of the earth who are thy hand. That's also talking about punishment, but probably not as severe. Something severe? What is severe? I misspoke. Huh? Grabe. Dali grabe kayo sama sa espada. It is discipline, not paghukom gayud. Does that make sense? Okay. Go back with me to Psalm 17. I just wanted to show you the concept of God using his hand is in the Bible. God using his hand for judgment. Psalm 17 verse 13. Kung nana say amen? Let's read it again. Arise, O Lord, disappoint him, cast him down, deliver my soul from the wicked, which is thy sword, from men which are thy hand. So what we've seen here is, both of these ideas is ang Diyos nagagamit sa tao aron mohukam or modisiplina sa mga tao. Diba? God using other people, wicked people, to judge somebody else. Basin ang tao sa Diyos, basin dili ang tao sa Diyos, but God using someone wicked to judge somebody else who has done something wrong. So here's what we see in Psalm 17. David is saying, God, I understand that sometimes you use the wicked to punish your people when they do wrong. But I don't believe I fit in that category right now. That's what David's saying here. Deliver me from these people who are thy hand. Why? He's saying, I don't deserve to be punished right now. He's saying, God,
Wala ko nagato nga kining mga tao nga nagbatok nako, nagsulay sila mo gubat nako, magsulay sila mo patay nako. Wala ko nagato nga ikaw ang nagpadalat nila aron mohukom nako. Wala ko nagato nga si kanang imong katuyuan sa akong kinabuhi. He says, as far as I know, God, matarong pako atubangan nimo. Not to mean he's perfect, but he's living right. Siyempre, kabaluta, kabayan sa mga sala ni David, sa later, sa unya sa ilang kinabuhi, but I don't, that's bad grammar. Later in his life, I don't know how to translate that. We know David committed adultery and murder later in his life. I think this is before that. Kana wala pa naitabo. How do we know that? How do we know that's what David's saying? He says, Lord, deliver me from the wicked, which is thine hand. He's saying, God, nakasabot ko mo gamit ka sa dautan para sa paghukam. But Lord, I don't think that's why they're attacking me. I don't think it's you sending them. I don't believe that this is your hand. Ang ilang paningkamot nga mogubat nako, I don't believe that is your hand working through them. Do you understand what I'm saying? Wala ko nagato nga ang ilang efforts maong imong kamot nga gamit nga ikaw naggamit kanila aron mo disiplina nako. Go back a few verses in the chapter. Go to verse 3. I'm going somewhere. I can tell naghuna-huna mo. You're going to understand a little bit. Psalm 17:3. I'll be honest, last night as I was writing the sermon, ako pud nalibog gamay sa kani padulong. Psalm 17:3. Kung nana say amen? Amen. Thou, God, hast proved mine heart. Thou hast visited me in the night. Thou hast tried me and shalt find nothing. I am purposed that my mouth shall not transgress. Ikaw misusi sa akong kasing-kasing. Ikaw miduaw kanako diha sa kagabhion. Kinsa nakasabot sa pulong duaw? Bisita. Diba? Ang tinuod basahin pulong bisita. Ikaw misulay kanako og walay makaplagan. Ako naglaraw nga ang akong baba dili molapas. David was saying here in verse 3, God, you know I've been living right. Ikaw nahibalo nga naghimo ko sa matarong dinhi sa akong kinabuhi. Tungod naglantaw ka. Now, David's not saying he's perfect. Wala siya nagsulti, wala gayud siya sala. Kayang tanan na sala. Hangtod mamatay ta, makasala ta. But what he's saying is, God, you know I've been doing right. You tried me. Ikaw nagsulay, naglantaw ka, nagpa-check up ka sa akong tibok kinabuhi, o wala kay makaplagan. Do you know what David was saying? God, you know I have nothing to hide. What is that? Ako walay tagoan? Walay gitagoan. Or gitago. Ako, David was saying, God, ikaw nahibalo. Wala ko gitago. Or wala ko'y gitago. However you say it. Now, don't misunderstand me. He's not saying he's perfect. But he's saying, when I do wrong, I confess it and I forsake it. I'm not hiding my sin. But I noticed something else last night that I never, ever noticed before. Look at it with me. Thou hast, look at verse 17, verse 3. We'll start at the beginning. Thou hast proved mine heart. Thou hast visited me in the what? Ikaw, miduaw kanako diha sa kagabhion. Why did David, specifically mention the nighttime? AJ, stop. Nga man si David naghiskot sa kagabhion dere. Well, let me ask you a question. Kung ang tao ganahan mo tago sa iyang sala, kanusa siya makasala. Sa gabi, sa kangitngi, kung walay tao, mulantaw. Diba? Tinuod. David said, God, ikaw nakabisita ka na ako sa gabi.
O ikaw nahibalo nga bisan sa gabi matarong ko sama sa adlawan. Adlawan? Daytime. Adlawan? Sorry. He said, God, you know, kung walay tao nagbantay na ko, pareha akong pagkinabuhi, sa laing panahon nga naidaghang tao, nagbantay na ko. At night, I'm as righteous as I am in the morning. Wala ko'y kitaguan. Can I ask you a simple question tonight? Listen now. Could you make that statement to God? Lord, nakabista ka na ko sa gabi, ikaw kabalo, matarong gyapon ko. Kung si Jesus nagdesisyon mo bista sa imong balay karong gabi, unsay makaplagan niya? Makaplagan ba niya ang Kristohanon? Nagluhod at tubangan sa Diyos nangayon sa panalangin sa Ginoo sa iyang panimalay? Makaplagan niya ang Kristohanong nagabasa sa Biblia mga ayaw sa tabang sa Diyos nga maglihok sa iyang kasing-kasing o kinabuhi? O makaplagan niya ang Kristohanong nagabantay sa dirty movies sa YouTube? Makaplagan ba niya ang Kristohanong nga gawa sa balay, hinay kayo, narong mo pali o gilimnon, samtang walay tao mo bantay? Makaplagan ba niya ang Kristohano nga napuno sa pagpangibog, naglantaw sa hugaw ng picture sa internet, nagbasa sa dirty books, nagmessaging, nagchat-chat sa mga secret uyab, dirty messages. Unsay makaplagan sa Ginoo kung siya mo bista sa imong balay karon? Samtang tanan tao sa balay na tulog, ikaw ra ni mata pa. Unsay makaplagan sa Ginoo? Hey Christian, nako'y balita para ninyo. Si Kristo, dili mo bisita sa inyong balay karong gabi. Dili man. Dili siya mo bisita. Kabalo ka sa rason, dili siya mo bisita. Kay nana siya dito, nagpaabot ni mo. Kapuyo siya dito. O kumuuli ka, nana siya. O kabalo na siya daan, anong sa imong plano para sa karong gabi. O sunod si Mana. Kabalo siya sa movie, nagplano ka mo bantay samtang imong anak natulog. Kabalo siya kabayan sa inappropriate messages. Ipadala sa tao, dali imong bana, dali imong asawa, hugaw nga mga message. Kabalo siya kabayan sa dirty romance novels, gibasa nimo sa cellphone. Kabalo siya kabayan sa music, ang paminawon nimo. Kung ang laing tao natulog gayon, He knows. I said He knows. There are no secrets with God. So I ask, could you say with David, Lord, kung ikaw mo bisita na ko karon, makaplagan nimo, na sama gyapon ko dere. I live the same at night as I live in the day. Or are you hiding something? Let me tell you something. Makatago ka sa daghan gikan sa pastor, dili ka makatago bisan unsa gikan sa Dios. Makalingaw-lingaw ka diya sa salada, ayon mo pil sa soul winning sa Sabado, magsangya, mag-share ko kabay ni Kristo, but God knows what you did on Thursday night and Friday night and Wednesday night and Tuesday night. David said, you visited me in the night. You tried me, tested me. O walay makaplagan. Could you say with David tonight, makasulti ka sama ni David karon, Diyos, ikaw nahibalo gayon, wala ko'y gitaguan.
Look at verse 4. Look at verse 4. Concerning the works of men, by the word of thy lips, I have kept me from the paths of the destroyer. May tungod sa mga buha sa mga tao, pinaagi sa pulong sa imong mga ngabil, ako may bantay kanako gikan sa mga agyanan sa tiglaglag. The works of men is once again talking about wicked men, and that's clear. How do you know? Sila ang mga buhat sa tao padulong sa katalagman. What's the word I'm looking for? Kalaglagan, kana. The works of men. Do you know what that's talking about? Ang mga buhat sa tao, it's talking about vices. Nagastorya ka ba yun sa mga bisyo? Ang mga kahilayan sa tao nga makaguba sa kinabuhi sa mga tao. Hey girls, listen, don't talk. David said, God, nahibulo ka akong nagpugong sa akong kaugalingon gikan sa kahilayan nining kalibutan. Ha? Could you say that to God tonight? Or na kay gitagoan? I had no idea I was preaching on this tonight. I thought I was preaching on the end of verse 3, verse 4, I think. No, I'm sorry, verse 14. I thought I was preaching on the end of verse 14. But God never let me get there. David said in verse 13, Arise, O Lord, disappoint him, cast him down, deliver my soul from the wicked. Ipalingkawas ang akong kalag gikan sa dautan. David felt like, God, I can ask you to protect me and deliver me because you and I both know I've been living right. Kitang tuwa nahibalo nga nagsulay ko, naningkamot gayud ko, naghimo sa matarong, ninhi sa akong kinabuhi. So here's a very strange question tonight. Very unusual message. If tonight, listen to me, if tonight God allowed some major problem into your life, kung karong gabi ang Diyos mo tugo og dako nga problema, katalagman, mudanga sa imong kinabuhi. If that happened, would you have to look up at God and say, God, is this your hand? Because I know nagtago ko ni ini, ug ni ini. Basin silutan ko bisan kanusa. Ginoo, hini bang imong kamot? Kung ang pagsulay moabot karong gabi, kinahanglan ba ka mga tanak ni ana? Ginoo, kini bang test lang pagsulay ra para sa akong pagtubo? O kinit ba ang imong kamot man? Nagdisiplina ka nako tungod sa akong tinago nga mga sala. God, is this your hand? Nabay sekretong nga sala diha sa imong kinabuhi? O kabalo ka, basin ang Diyos mo silot, mo disiplina kanimo, bisan kanusa, pwede ko muhatag nimo og tambag karon. Deal with your sin before the discipline comes. Pagtagad sa imong sala, sa dili pang disiplina, moabot. Psalm 28:13, ako ray mobasa, He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Siya nga nagatabon sa iyang mga salat, dali mo uswag. Apan si bisang kinsa nga nagasugid, let's confess, og nagasalikway, kanila makabaton og kaluoy. Pwede ko mga tanak nimo. Kinahanglan ba ka sa kaluoy karong gabi? Ang Diyos ba
pakita nimo sa sala sa imong kinabuhi o karon pa nag-realize ka, kinahanglan ko sa kaluoy. Dili ko ganahan ang Diyos mo disiplina kanako. Di ko ganahan siya mugamit sa iyang kamot aron mo disiplina nako. Ganahan siya mugamit sa iyang kamot ug aron magpanalangin. You listen to me tonight. If you are feeling convicted right now, that is God's mercy. Kung nagbati ka sa conviction kanamang gunang kaluoy sa Diyos, naghatag siya ni mo ga oportunidad nga magmatarong sa dalipang disiplina mo buhat. Ngano man lagi maghula ta hangturang disiplina mo buhat. Samtang atong Diyos naghula, dugay kayo. Ang Diyos nagagamit nining mensahe karong gabi aron muhatag nimo sa oportunidad na magmatarong uban kaniya sa dalipang disiplina mo abot. Ngano man dili ka modawa sa iyang kaluoy, magsugid sa imong sala ug mosalikway gayud kanila. Ngano man lagi maghula hangturang pagsilot ang pagdisiplina mo abot. Why klaro? Why klaro? So na kinang pangutana, unsay sala kipakita kanimo sa Diyos karong gabi o nagatago ka, naghunahuna ka, walay tao kabalo. Ganang nindog nga butang kung pastor magwali nini, wala ko kabalo, kay gitago. Pero ang Diyos kabalo. Ug siya nag-turn gayud sa akong mensahe aron muwali kabay ni ini na lang. Why labot sa akong plano sa una. Kaya nga naman, malaluy ang gayud siya. Muhatag siya nimo sa oportunidad. Ayaw paghula. Pwede ka magsugid, magsalikway sa dili pang disiplina mo abot. On every head bowed and every eye closed.